Nangumuntu uyashuka. Thatha isithombe. Into sithanda isithombe. Mdala kanti yenzani? Wenzani mdala? Ngiyamtshela. Ungoza lapha. I-picture. Usithathe snap. Yazi, ungoza lo ngiyamazi ungoza. Ngiyacela baba lwenhlala la. Wafazi wabantu. Utheni ngiyacela. Izingoza. Umdala lo uyangihlolela. Mdala. Ngicela ukubona ifoni yakho mdala ngiyacela. Ngiyacela mdala. Ubona inefoni yakho. Umbiza ngongqoza. Hayi mdala ngiyaxolisa mdala. Asoma sibanda lo. Hayi mdala siya. Ngithi akusima sibanda yini mfazi? Mdala siyaxolisa mdala. Siyaxolisa mdala. Uxolisa umbiza ngongqoza. Hayi bengingaqondanga ukuthi ngenza into efana nale ngiyaxolisa mdala. Ngiyaxolisa sano. Ngiyaxolisa. Uyaxolisa sana uhamba usima yini yona lento omela ipurupure linje. Ngizakufakela $2 mdala, $2. $2. $2 yena akume wena ucabanga ukuthi icala lenzile icala le$2. Icala lenkomo $2. $5. Khona thina safungiswa thina lapha enkambeni ukuthi singamapholisa endawo untumbize wena ukuthi ngingqoza. Hayi ngiyaxolisa. Ungqoza kuyini? Kube isigwenqa zomlomo. Kube isigwenqa zomlomo ngiyaxolisa. Umbize ngongqoza wena umfazi womuntu. Ngiyaxolisa sano. Siyahlangana endweni komalisi ngofuna ukudlala. Umpikitsha ngithethela. Uzangixotsha sano. Ngiyakutshela umpikitsha wena ngilithethela likhuluma konke ubupurupurade libukhuluma la. Usithi wena indoda yakho isilimo lo esithiwa isidako. Uyobusuchitha umuzi womuntu. Uchitha umuzi wena awuchithe. Awuchithe. Umbiza ngingongqoza ungqoza mina. Ningamtsheli sano ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa sano. Uyaxolisa wena. Njengoba ngifola kusasa ngizohle nginikeze yonke le imali. Mdala ngizokubona kusasa. Ngizokubona kusasa mdala. Sasa ubona bani? Mina senze indawo zakusasa ipicture ngilayo lapha siyahlangana enduneni once. Ngakuhlupha. Ngizofika kwakho ekseni. Angifuni isilima kwami mina kula lapho uzofika kimi. Fika kwami ekseni fika kuphi? Uzangixotsisa. Mina ungabona ngisuka lapho lizahlangana le problem. Mdala ngicela ubambe la lokho engilapho Kuyini khona? Ngiyacela mdala. Angikhulumi ngendaba ze$5. Icala inkomo $5. Ukuthi la uthole ngingela lutho. Ngithi ukuthi inkomo $5 yini? Hayi ayisiyo $5. Ungazodlala ngami wena. Ungazodlala ngami. Mawukuhlupha sehlangana enduneni impikitsha ngilayo la. Picture ngithethe ngilayo la. Sehlangana enduneni nanti alikho serious. Sano. Imali ngithola kusasa. Ngizitshela. Imali dala imali ngizoyithola kusasa. Ngiyacela mama akulayo ke. Ucela ukuthi ukhona likuzamayo yini? Khona. Hayi, ngona usala usubamba la konke engila. Ngona usala usubamba la. Ngona usala usubamba la konke engila. Kwani imali yakho iyashoda uyezwa. Ngicela ukuthi lapho esihlangana khona ukhiphe imali yakho. Wena masibani? Ha? Ukhulume le doti yakho leli khiphe imali yakho. Ngakutshela phela zathi siyahlangana enduneni. Hamba lisime emakhoneni ye. Umbiza ngongqoza mina. Hayi ngiyaxolisa mntana. Ngiyaxolisa. Akujayela abantu. Bona wafazi wabantu usibiza ngabongqoza esigabeni. Hayi mina sokufanele ngihambe nje inkonqa ngale ngoba la sisibonile. Hayi okungcono ukuthi sehlukane Sihambani. kodwa kungcono njengoba Sasa sethethe imali. unike yini? Hayi ngeke ngimnikeze imali. Uyithethe imali ukuthi uyithethe ubonile. Ngizomnikeza. Bathi ngizomnikeza ngizothini? All right. Inkonqa manga. All right sithanda sami ube right ne?